tariki ya 17 Mata 2026 nibwo ibiganiro hagati y'umutwe w'abarwanyi wa FC 23 ndetse n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo byarangiye ivyo biganiro hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Kugeza uyu munsi AFC 23 yemeye agahenge, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba ibitero. Ese AFC 23 irateganya iki nihe hagabwe ibitero? Ikindi kandi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo ivyo bimeze gutyo bari muri campaign yo gutegura uburyo Felix Antoine Tshisekedi yazongera kuba perezida w'iki gihugu. Libengozi yana hinde Quick Times News mwayikaze ngo mikuramburire. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gusuka ibisasu mice bigenzurwa n'umutwe twaje intwaro wa AFC 23 ndetse na MLDP twirwaneho iri mu ihuriro rya AFC bigatwara ubuzima bwa civile benshi. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko guhera mu masaha ya saa 9 y'urukerera rwo kuri uyu wa 20 Mata 2026 ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabye igitero cya drone z'ubwirinzi mu gace ka Mikenye muri komini ya Minembwe. Lawrence Kanyuka yavuze ko saa 11:30 izi ngabo zanagabye igitero ku gace gatuwe cyane ka Mitimingi muri teritwari ya Masisi. Hangiritse byinshi, imiryango myinshi irahunga. Mu ijoro ryo kuwa 18 rishyira kuwa 19 Mata ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero by'imbunda ziremereye na drone z'ubwiyahuzi mu duce turimo Karingi na Bidego muri Minembwe n'ubundi na Mitingi no mu bindi bice bihana imbibi n'iyi Mitimbwe. Kanyuka yavuze ko AFC M23 ikomeje kugaragaza ukurenga ku gahenge kenshi gukorwa nkana na Leta ya Kinshasa, ishimangira ko yiteguye rwose kurwanirira abasivile no gushyiraho umwanya ukwiye w'umutekano kugira ngo barinde abaturage intambara abashozwaho na Leta. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaba ibitero nyuma yaho yo AFC 23 yemeye ko imirimo y'urwego mpuzamahanga ruzajya rugenzura yubahirizwa ry'agahenge mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iyo mirimo itangira vuba. Amasezerano atangiza ibikorwa by'uru rwego yari yasinywe mu Busuwisi tariki ya 14 ubwo impande zombi zari zikomeje ibiganiro by'amahoro byibandaga ahanini kuko rohereza abari mu bikorwa byo gutabara abagizwe ingaruka y'intambara. Ubwo ibi biganiro byatangiraga hari kuri tariki ya 13 Mata 2026 byarakomeje. Leta ya Repubulika yari ikigaba ibitero bya drone n'intwaro ziremereye muri Minembwe ndetse na teritwari ya Masisi. AFC M23 yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko Leta ishyize imbere intambara. Aho ushobora kwibaza ati ni iki gikurikiraho? Mu itangazo nababwiye AFC 23 yasohoye uyu munsi nabwiye ko bavuze ko intambara igikomeje. Ubwo bivuze ko inzira y'ibiganiro hagati ya AFC 23 ndetse na Kagahenge kari kemeranyijwe hara mu gihugu cy'Ubusuwisi mu biganiro by'Idoha byakomeje muri kiriya gihugu. N'impamvu babyimuriye narayibabwiye. Wikigiye gukurikiraho nuko dushobora kubona noneho AFC 23 ndetse na twirwaneho bongeye kubura intwaro. Noneho ngo bishatse kuvuga iki? Abasivile n'ubundi ntago bazongera kurindwa nkuko bikwe. Ukubona ko iyi minsi AFC M23 yari ahanini yari kureba uburyo abaturage cyangwa se abasivile bo mu bice igenzura bakishyira bakizana. Kugeza kuri ubu ngubu ntago bikiri gukunda kuko Leta yakomeje ibitero kuri izi ngabo za AFC 23. Bishatse kuvuga ko amasezerano n'ubundi yasinyiwe mu Busuwisi ashobora kuba nk'andi masezerano yose yagiye asinwa yaba y'u Rwanda ndetse nayo muri Brazzaville tutirengagije na Washington. Nicyo kigomba gukurikiraho noneho bakayoboka bose inzira y'intambara nk'uko umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yari yabitangaje. Ibyo byari kimwe ku kijyanye n'ibitero Leta ya Kongo yagabye mu bice bigenzurwa na AFC 23. Ikindi kiraje inshinga abanyekongo ni ibijyanye n'itegeko nshinga. Nabyo ubwo buryo bimeze reka mbiko. Nubwo ibi bitero nandi kubwira bigikomeje, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangiye gukusanya ibitekerezo mu mitwe ya politike, imiryango n'abaturage ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryo muri Gashyantare 2026. Ishyaka UDPS iri ku butegetsi rimaze igihe mu bukangurambaga
bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura iri tegeko kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Ubusanzwe iri tegeko ntago ryemerera umukuru w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba yakiyamamariza manda zirenze ebyiri. Ayobora manda imwe karangira akaba yakongezwa indi agahita ava ku butegetsi akaba hajyaho indi. Umunyamabanga mukuru rero wa UDPS Augustin Kayuba yavuze ko abanyekongo batatoye Tshisekedi ngo ayobore manda, ahubwo ko bamutoye kugira ngo akemure ikibazo gifite maranyanganira ibibazo igihugu gifite, bityo ko kubikemura muri manda ebyiri gusa bidashoboka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaganye iki gitekerezo, basaba ko umukuru w'igihugu agomba kwemera gusimburwa muri 2028 kuko itegeko nshinga ryo muri 2006 ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Kuri wa 20 Mata 2026 umunyamabanga uhoraho w'ihuriro Union Sacrée ri ku butegetsi akaba n'umuvugizi wayo Professeur André Mbata yatangaje ko ari benshi bagaragaje ko bashyigikiye ko itegeko nshinga rivugururwa. Professeur Mbata yashingiye kuri iyo mpamvu asaba amashyaka, imiryango, abanyamuryango ba Union Sacrée, amadini n'abandi bo mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu ko batanga inyandiko z'ibitekerezo byabo kuri ingingo bitarenze tariki ya 20 Gicurasi. Biteganyijwe ko nyuma y'icyo gihe Union Sacrée izashyiraho komisiyo technique izasesengura ibitekerezo byose, hanyuma raporo izategura iyishyigikirize Perezida Tshisekedi kugira ngo azafate umwanzuro. Nubwo bikitwa ibitekerezo, bisa naho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kwanzura ko azakomeza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya manda ebyiri, kuko tariki ya 8 Mata yatangaje ko afite intego yo kugira iki gihugu kimwe mu byihagazeho ku mugabane Afurika muri 2032. Aho ngaho wahita wibaza, ese ko avuga ko 2032 igihugu kizakiri mu byihagazeho ku mugabane Afurika? Birashoboka, ariko se nanone tugomba gutekereza kuri iki kintu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byazajwe n'intambara, kuko na magingo aya haracyari kuba ibitero muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Minembwe ndetse na teritwari ya Masisi. Ese ibyo bizagerwaho mu gihe kugarura amahoro byananiranye? Uko bisa kugeza magingo ya nkaho byananiranye, kuko nubundi barasinya amasezerano. AFC 23 rero kuvuga bateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateye. Ese ubundi bwo naramuka agejeje icyo gihe arabana gute na AFC 23 muri icyo gihe cyose? Intambara irabigikomeje, baraba barahisemo kugabanya igihugu. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugomba gutekereza mu gihe umukuru w'igihugu akiri gutekereza kuba yakongeraho indi manda muri manda ebyiri generwa n'itegeko nshinga. In the Quick Times News, ndi Benga Oziana, ndagushishikariza gukora subscribe niba utarakora subscribe, n'abandi bose batajya babona amakuru meza ukabasharingaho izi video. Mukanya nabwo ndaje nkuhe andi makuru ntacyo aturanye kuri The Quick Times News. Amahoro n'imigisha nyagasana atanga bibane nawe.